na kuwa tedim lang ay mi ho mun kana apartment kana in ko som sagi o mumin lusito ka gaver honin ama ho say to zadang hani zong zo hi ti so aje chu ngapik kiti ho na ai mi hon idu idei kiti ho chu zadang ina thu lo da nahi achunga in chunga ho zong pot do pai ai mi ho wangin nu mi sa da ni ilun na nawa ikitchen gimjong achum zemin na agim namjong adi asa mo ina mi in hi ventilation athang pia insulation na sa taaki bola hi zi achu gim nam po le so ta umai ai mi ho hin i nawa thilipu hi ina posivin ama wang pathinin thilpi inei ai nei he chi give hi pathinin naman lowa hi le ni khat ni le hi chi naman student ho chun he pai tau pi vin ati vin tau na ngai chama ma vin result su phat le wang hlagau mi hlom ma man ama hon party ham ipiam khana na ball zi vin na pathinin lo thin na ap phat le zong pathin he ho dop sang thia ho chu dom sang chi ve ta ama wang them chakhat ki dom sanga he che ho chu ikilet sa pai ya hi le na pathinin sang tai dom lo ding ai chu chi a chu thilpi ama apana pathin zala ichen ho hi ama zanan ki mangle ti akichaina khat ka sinum na lain God has the habit of reversing the enemy's plan if you pray. Nataasan po ba tao na to na kitua na panahile. Mel maho til gel na ho hi patinin ahezim. Patini nga tawa atu nga ya taasan nataasan na hile. Aman galmi hol til gun zong zu ahezim. Reverse abolzim. Patinin hi si Mordecai ho, Esther ho, mga Haman ho, ahilo le, Judami, susit din bet bibegel ho, hi si plan su tildang tain athein. Tunihin tao na intilabol thaya ti ihenin. Amabang itaw hi evin. Bible hi chi nabulahi ti ihenin. Tuzing kazong pusay kamin, Reverend say kamin na sayin Korea institution kanin Bible and economics, Bible and philosophy, Bible and anthropology, fiho course ano yun. Bible ahi tiltam ta kisunay at pathin tuhi heading in apoymon. Amy ho KWS, Kem, Shillong, Barapania, Kinayin, Pinebrook Center, Kitia. Amy golhang kat ahungin, hepa, ken Bible kataasan laway, atin. I don't believe in the Bible. Ati so, ahile makoma ka Bible kapin. Ahile, hoy laita, nataasan lawam katiso. Ahead low. Ataasan low na ding zong ahead low. Kaysun, na cover to cover na nasima hitipenta kataasan hiye nati na ding pinpointang katiso ataasan na ding taasan low na ding yung ahead low ama koma nataasan low na ding zong na hehin na chuzi achu ngol na katahi katiso ama koma tem chakat tilihen wa hile Bible zong kataasang tahi ti ho chu na pil na kana ihe ingay danoy Jesus Krista zong tahi inte ti ho chu ngol na bu ai pa chun kay Israel kagachin
archaeologists na benwahi le Israel archaeologists pilot huna kizi ho amin kizi ho kilai do ho veun kisim thu hilowai Reven Kaiser mukoma golang khat ong eti so man hepa hel hi inte ati eti so Reven pun jong ken jong le lo kamina kamu lo wa hi ati so ama bang amu pa chun me ati ye ati so lo dinga hi ti nagela hi le gachi le chun va experience le chun na nai ti na heading na hungki le ta lo dinga hi ati so na pathin hi kidang tai i het them khat i he na hi le zong pathin ni ke khat ve Saturday jing ka na katongin office asung langa pana ka kamai ki kai lo hi ji achu na ka to la ya koi ham khat hunga kanunga pana e ho pi le kilomin ka hen Hechinia katil het pa chu pathinin Abraham kasupa kamuni kalung haidan hen nam gol pha hol ka hi ti so Abraham chun kamuni hin ama kipa le kipa lo chu thu chu ma ai ama bang ke ka kipa dan chu na het na am ati so ke ka kipa dan chu na het na am aji chu na to pi ding ka hola hi ati so tunia jong e ho pichipana i lai ta wa pathinin giabol thilbol theina hita ta galesa ko ma hita ta pathinin nasata manga man cha wa thilabol numin zanizin kain bishop bauthangin Robin Island achi thua sein Keni Lusito 2010 in jong kanachi thonin October la chun Luzerne Congress umpa hichipa chun kanachi thonin kalunggel na li ta chu kum som ni le sagi zela koyuba sung la cement la beplo akoi na room ibena hi le neu chakhat hin toilet lo zan le barti na pibin plastic khat to pibin azuna e ho chu hichi ama le ma ki thi ding azinga chu hichi bartim to toilet achi aman hichi toilet ama zun ho e ho chu koi do ding kum som ni le sagi hichi kum som ni le sagi zela koi ho ngai dam sa hung do chu kidang kasang Bishop Desmond Tutu jong azin there is no future without forgiveness ti azin le khabu amam South Africa context aji ai South Africa chun ngai dam lo ngai dam na lo wa hi le future masangum talo ai atin ka China thusim khat he South Africa context ka sei no min the truth and reconciliation le khabu wazi wai practical mama thil hlungs anazi wai azi chu apartheid sunga ki that ki man amang atam ji ko na ki he ding hile hun talo ding hi ji truth and reconciliation chun hichi ngai dam na ki sei tu bol khil ho chu thing ta se ngai dam thu ma ngai dam sa ding ho jong chun hichi chu ka ke jong ka nu me ati ho chu asu tu win hichi ki chu tu na hin police white South African khat le mi vom widow khat me thai khat akisu tu hichi police pa chun EPCP ham ti le na posal kanamanin lek tui kom ta acid tui kabu hi ti so alua pana acid tui kana buin
alu avun ho kung ki ho doin heche avun zo sia tol doin avun zoin amazon a collapse tan na akiputan bud levai su ai atisum heche nei ngai dam thei ding ham atin khatna ani na chapa nei sun ke maman kana thai alung hila na dingom hi azi chu luili na kana paya hitai napasal kana thanin na chapa jong kana thanin nei ngai dam thei ding ham ti ka hi ti chu hechit mei thai chun akoma sei number 1 na kaposal esitui na bo vut levaya su namuna ay kithon pin lang I want to make a decent burial at this hechi vut levai su ho hi hlana phata cha vui do ding kanumin khatna ai ani na kachapa lung kimutalo ding na ti pa chu ka hen chapa nei lovin kum hizat kana umtan amawang chapa na kanei lo ji chun nang hi ka chapa dingin thakhanin nithum ka ina ka chapa gi namuna na hunggi ding ka chapa ka bol ding dana bu ka hun pi a cha ka bol pi a ka zen ding danin nang ka hung zen dingai anina 3 days in a month kachapa lup na lup ding nanu kahiding anina athum na kaposal na thanin kachapa jong na thatan lunghang lo nei sa ahi le ahi lo le lunghang thei lo nei ham nei ti kha mai thei amawang tunia ka ngai dam na pa chu krista seijui khat ka na hitan kapatinin thing ta in kaya dingin ngay dam nilin ta ipin ama ngay dam na pansana na ama basing on that forgiveness his forgiveness ama ngay dam na pansana chun nang ka ngay dam ni atiso so pi ho tunia Esther ho pathin mi hon kaya dinga jong num kasa pathin na to na jong num kasa ma chu mi se ho ngai dam eya dinga thil si gel ho jong ngai dam aji chu ka ngai dam lo a hi le ken ka thu dingai Philip Yancey what's so amazing about grace le khabu sim la chun the Lord's Prayer ama chun thil neu chakat lin ta hi ti chu forgive their trespasses as we forgive hichi as chun thilin ta it hangs on ati chu ki khaya ai ti chu tuni hin ngai dam na mi ka ngai dam phat le na aso chakat ve ta aso cha pa chu ke hi ka ngai dam pa chu so cha ka sa a hi le angai dama pa chun ngai dam na pe pa chu so cha kai ka ngai dam masang si chu ke I am under that bondage of hatred chu ji a chu Esther ho Mordecai ho velauchen pathinin thil na sata in history ana simin dunia na history zong pathini na gela hi ke zong a gela hi ama programa ki zau kha hen lang ile government in 5 years plan na simin 10 years plan ho umzin pathinin eternity plan na simin hichi achun nang na zau sai tunihin tujing ka kichai na achun taw na kinai le kanomin na lungtong kha umpo pawa hi le pathin hinga taw la chun kanomin aji chu hichi khanglai khom pi hi tunhela kichai dingai tan ama wang pathin thu hi kichai lo dingai na pathin na ko pa chu kichai lo dingai chu ji chun lunggel na lungtong khaw ma hi le pathin ko ma kitaw hen lang hi le pathinin hechi muna e ho
mun chum mama apana ahung kai khomi ama program hi accidentum lo ti vin chu ji a chu ama program ve a tauna mang khom len ti kanomin Bible chang Mathai bung som ni lenga na chang som ni le khat na hung siming katin chule som ni le lina som ni le gupna and som ni le sagina chang Mathai bung som ni lenga na and his master said, well done, good and faithful servant. You have been faithful to a few things, and I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. 24. The man who received one bag of gold came, and he said to his master, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, gathering where you have not scattered the seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. The master replied and said, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown, gather where I have not scattered the seed. Well, then you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I will receive it back with interest. Tu ni ha hin Mathai bung som ni lenga sung isay ding wa hin tuthuma sei ka gun simple mama amawang it for such a time as this ti lunggel na ka sei no mahin Mathai bung som ni lenga na hin pakai jesun parables thuma sein chu ho chu tu ni ha sei ding wa hi Bangalore KWS hosting hi excellent katinomin. You have done it very well. There is no complaint. More complaint ding in. You have managed the crowd. You have managed the events so carefully and wonderfully. Lam kalanga churchan pulanga kisay hile export quality hi kiti dinga hi. Export trading quality na ni yun kipa kasan chule Reverend Kaiser kamin a SMS in kang laya tu na sayin ka greetings na isipin atin tu nilain ama greetings song kasi nomin ama tu pet pa kem ECA pa kem tingkang paya tu saya hi company kanahin jingka staff get bulahin na dingin company na tong ho jingka hung masa sa ko mahin hichituan na sayin na promotion ding nanga ding na khantong na ding ahilaw le natulok khan na ding hizong le nanga ding asuboy jing pa chu Bang sin ta in tu zani na team. I office lai zang ta na meeting in a zina wa hin han ko ngumintin gachele chun. You can just pay your respect, but you have to go one by one anatin. Ayile office a kai zo si chun kay promotion na ding ay su gan tay ko hi ding ham. Ayilo le ken kana head khalo hi ding ham anatin. Khat na anachivin han kung sunga bet wa hi le phat bet khat na nomin mirol ana umin amirol a chu ma le ma kimu a hi anoya chun puteng hi chi akizi in no one obstruct you but you obstruct yourself atin nang asuboy chu koi macha hi he nang le nang ki suboy bet na hi atin tuni la isi dinga poi mo kasa khathi lord hin na dinga athang pia igen the na ho ise yowin ipin na ho jong ise yowin ha san nai tu ho jong ise yowin
อดีตอาจูเอลเอกิสุโนขาเบอกิหินปะทีนหิงเฮหัวดิงอาจูโลดหิงนะฮีเอมันปะทีนโตปังอาอีโลดหิงโลดิงที่โลวะฮีจูเจอาจูอิกิปัตนากะสินุมปาจู you are the one who obstruct yourself นังเลนังกิสุโนขานะหินอามาบางปะทีนปันปีนาปะกายเกยจงมีขันในซีมินกับ society อาดิงินไอโลเลกัจเจนนากมกัจเจนนามุนมุนขบยาดิงินทิลพาบอลดิงกันโนมินนาทีปัวฮีเลปะทีนหินมีซิมโดเตเตยาฮีKLP school class 4 chen class 3 chen Manipuria lekha kana simahin class 4 atu Ram is a boy Sita is a girl ti kana simin kabena hi le class 4 Ram is a boy sim khat chu general secretary akitung do thau kahin nagahon supi nagahon ka khuwa agachi win reven paupu hiมีบัพไตส์มิลเลียนขัดจงอาล้ำกายหุงเทยตีจูอาหุงปีนโดนาจงนัสมามาอินตินไอนุจงนัสมามาอินเตตินอากาเบวินไกนุฮีอันนัสเบหินนุงะขัดจนอังเกิลในอินุฮีโลบุอบังเออติจูนาก็หอดิงาวังกันนัขันโดในอินฮีโลบุเบบเบบอหินอาเจจูได้ดีนักนักขังอินกะโกลหังจันเบียก็คิดใจจันนะจนได้ดีโนยาขังดอกกะหินอามาบางปะทีนฮีทิลกิดังซีมาไอลุซีก็มา dating กัจจีไลจุน the first dating อามาก็มาปากายเยซูกันในยิน and I have the Bible กัติส I don't have nothing pakai Yesus kanayin kitchen tain kanayin Bible kanayin kata asanin and someone who is dating you has two things only tunia isay nomhi tutumin sayutin zia kipanay akan na chun nunga asom tu kasay nomin nunga asom i-translation chum maumin lung sim si tin jong translation ana umin nga ho chu lung sim pa hin lung gelu pan nga ho chu lung gelu asi ai lo le apa hi akitin ama bang ama ho se na dinga ka dei pen ta chu glow ai va sa in ti pa chu a chom cha se dinga paka yesun he che thu a se na hin gelin ta khat anein muthi mahitan zana hitan amahon anga pa chu zana hunga hi bepin ana imu gam tawin anul suvin heti pha chun apil ho chun ai lo le aching ho chun thau me ana ki ken thawin ai lo le lungthim boy ho chun mi nga ma chun ama ho thao mấy bề bạc keng uvin ama bang atui anaken lo ai he che pat chun na vet dingwa ide hi pakai Jesu hung pat le ti azong translate bol the pakai Jesu hung pat le muthim la hin tin leisit sit ding dan chu muthim tabang hin tin zan tabang hin tin he che pat chun pakai nang puya hung ding pa rapture chu hung ding ai hisi pa chun mi pin tha ho chun sagau thing ne ya tui nei ho chun ame chu va in tin pakaya hung tai ti hen ni wa ama o ngai ta za ni wa chun ama ho thau mei chu va in tin aji chu pa sagau thing nei ho chu va a hi ama wang akisim thu nunga thing ta banga ana amina jong virgin hitho ama wang I macha pathina di ta pathin hen na nei lo ho chu a thau me yu amao hin kho hi sim thu ta bang hi je chun pakai kimu pi dingin muthim la chun ama hon jong meiwa ai lo le thau tui a hol ding oi atin
tu ni la poi mo ma isa uchu glow ahi va in ti pa chu ahi for such a time as this igam sungi bevin kay Manipura pat kahin Manipur hi akingai lu lo zo si chien bom na hi le kilomin it is state as being hi state a khan do ti jong chu chu ti be a kilet sa na ding jong ana hi in dan hi discontented kitilena society alena lena umai va sa na ding tam ta in ka hem in ko hi het lo ka ki chai ding ai na influence thil pha bol na ding a jong na hin ko hi tam deu ta na ki bol hen lang he phading hi iti ding oi chu sia chu dunia hi chi va na dinga va kiti hin Martin Luther King Jr. chun khat vei jong hoi lai ham khana naga makuk chung leaders young leaders kon cohort achun do na ei dong bin ma jong frustrated ma hiding a hin tulaya boy na ho ka ve na hi le atin youth leader khat chun en jong hi chi society se sa ho hi ha no ding thagum manga no ding pha na sa lo ham atin ken Martin Luther King Jr. don but nine ka don but in Martin Luther chun asay hoi ma khat asay you cannot drive away darkness by darkness ati chu muthim manga no do the hi but you can easily drive away darkness by light a volume of light kiti pa chu alin hita ta neo chakhat hi jong le candle neo chakhat hi jong le a hi lo le me hit khat hi jing jong le va a hi po le muthim hin mun api jing a hi chu sia chu society hi sim do na dinga mi va in na salva a hi lo le ama ava uma ho hi pathini naman cha ji ahin pathin cha ho hi na po athingin pathin cha in kiti po hi anumin ken bible khat ve cha jong simlo ji pa ji no dinga inei dingi ha sama ma dingin ka gelin ha san nakitu dinga hi chalin au dammo na tu dingo hi hechi pa na chu tau hi te bible sim hi te sumle pai ha san na ta sa gen the na nat na ho hechi la achun tau hi te pathin ko ma ki bop sau te ati thei ding mi apoi mo ma man ko khana hin Reverend Dr. Kaiser kam to Hussein Kagachi honin asot ma tan kay gol hang kana hilayin upapa ina gi ka hilonin upapa chu ping tha ma dana kisei seiying I macha kasei masang wa jong apin tha na beb sei veta Reverend Khamachun in drawing room Amitabh Bachchan limlim ta kita khat veta hechi Sun magazine life size ho na hechu ho chu khat anakita veta ukamachun na chair insunga chairman pa zonga lo pi na lom me atin na insunga chairman pa zonga lo pi ma mai ati pin Christian insung hiya Bible hall thu ngai ti ho ai lo le dusty Bible kiti veta na azi chu kisim lo ai ji a chu isim ding pha le hoin kai ding pha le su thing ngai jing dusty Bible tunihin pathin he ho Bible thu sim jing ho va
ahi nahin ko pakai jesun mathai bungup na hin namit hi nata sa adinga muthei na uma ahi ama bang khomulobin umlachun that darkness is going to be absolutely a darkness atin mihem hin kho hi tunia vading ipia vading hi bang thau tu yangayin Kristani angayin hagau thing ke ya achen angayin heche hagau thing chin na ho chu va te dingai for such a time as this ho heche tabang phat kho ta hu na hin va dinga poimon na namuna na va dingai na mission fila na va dingai kay jong ka namuna ka va dingai pakain nang kay va dingin nei dein chu ji a chu tuni ha a khat nai se hi glow ahi ani na talent thusim isimovin talent nga apin apuin khatpat ko ma khatpa ko ma chun talent ni apin khatpa ko ma chun talent khat apin ipi bol ding api ham ti le ki ve punga khan sa dinga adein hi chi bena hi le grow katinumin khan sa ding pun sa ding tam sa ding tunila kasi num for such a time as this ti pa chu heche talena pana ka gel do ai pakain pha apin ai lo le sum nei pa chun talen nei pa chun apuvun apun phat apin phat api sunga chu amahon heche anapun sa ding danai they have to trade it heche khan sa ding pa chu nga nei pa chun a veipungin nga ma amun a doublein nin zong anabolin khat wangin I macha a bol hi atin dunia pakain avet hi part opportunity kapin ati so opportunity AP sunga dam theina AP sunga ahilo le thil chum adi India khopilin ta e ko yovin hechi opportunity hi nang namo chan dingin gel hi in aji chu leadership kiti ho aji chu pha kiti ho hi umjing lowai chu chu hechi talent thua pana chomsa seinum kanein alin divin what you have is not yours nanei pa chu nanga hilowai a bible patachan velachun ama ho thepna ability aven atiso ama ho bol theina aven apuin bol theita dinga avet pa chu nga apin ama sanga thim khan nim zet pa chu ni apin akhat pa jong bol thei ai khat adinga bol thei ma dinga amuji chun talent khat anapin what you have is not yours ama bang ability pathinin na thil bol theina na capacity aven hechi capacity avet dungzuya chu talent na pi ai hechi talent hi mi hem hin khuwa jong sei thei ta ai lo le phat imandana jong thei sei thei mai thei leadership itu la ya jong sei thei mai thei influence a jong sei thei mai thei ama bang apoi mo ma chu maddi lo thu au min I macha bol lo jong maddi lo wa hi thobin a talent khat nei pa chun a talent khat man su jong hi chu mi in ama bang I macha abol lo wa ana leinoya ana sel chu apu alung hang maman it matters with how we handle that talents tuni hin so pi ho ihin kho hi vena hi le no ma
Posal ka din testimony sa in. Evangelist sa kabalain, aman, Assam Regiment, boxer kahi at iso. Kaila kay kakibenahi le confidence level alin man patin tilang lang su kanagel kaalaway. Boxing ring sunga kolhoto kakimuto patlezong kitsat khat chazong kanaihin. Amabang atin dysentery dammona zan kanin badruma som nilengaway katsin at boxing club at boxing a ball taylo sung lama pananat na patsun kanataw ngaylo katasan taylo pathin ko matsun pathin nang na umahile tuzan titadingin kadingin aidam sa inkatin kakisarendare atis Hinson Church atu ka na sa iyan Hinson Baptist Church Portland, Oregon na sarmon kitsay na di nga kakitsay din kunin a pastor pahungin make altar call atiso may gulhang nunga youth service hayin music zong iya tabang bangay ang ngay kitsoma nasa taa patin pacat na lasa awit amabang pastor pan make altar call at iso katusay zong evangelistic hilos kasi patu patin ken zone 12-24 generation katiso zone bung som ni chang som ni lali katina when a tear of wheat falls to the ground and dies na ama tamta kung hingdo ay patin mina kipedo ngam ayilo le tilpa bolding a kipedo ngam hichi ho hin ho hi apoy modan kana sein pastor patun make altar call kibola hile gol hangni le nunga khat hungin pastor patun you talk to the lady I'm going to talk to the boys I think hichi nunga nu kaholim pia hile ama chun a testimony athin dan chu preacher I entered through that door this morning without Jesus Christ and I'm going to work out with Jesus atiso I'm going out with Jesus Christ patinin ihin ko hi man na dinga neyin man nom na lim ta anayin nanga di nga zong what you have right now it depends on how you handle it ipinaloham ti pasu oy mo ma mai atum na chen su pung ding adeya kabol te hi eti ho chu ahilo le ball ding mong gelo ho chu sabhon self imposed limitation ativin ball te loading ti bet ma anahing ho hin i macha ball do hi bet loi pa rongmei pastor khanin asein kakowa chapang posal khat umin thila het dan upaho a ki ho limin hichi chapang pa hi agol han phal le nasata dingai i ham khat bol do beta atiwe tis gol hang hi tam i macha bol chumin zi hung nei le i ham khat bol in te atimin zi na ya jong i macha bol chum lo talent nei mama holim thi mama i macha bol do lo tunihin su punding kitipa chu khan sa ding let sa ding azi chu pathinin deina ne ya na pi ai he chi naman khil po pawa hi le
talent khat nei pa na ba ding talent nei khat nei pa chun ka ki chai ati chu I fear ka ki chai chu ji a lino ya ka se la hi chu beb hilo nang you are a hard man ati chu you are a difficult man ati chu pati na vet dan mong jong di lo wai na tu lo na nang na at in ai lo le ab muchi na the lo na jong na hoin ati su pati na vet dan mong jong adi lo ji a I ma cha bol do lo ai so pi ho ken officer tam dewi poimo ve ati pha no le pathin he officer e poimo be bu ve kati ji ai tunila DPU men lang hele a testimony sei sa ding ka ti hin ma hoilam khana ki jam do ai mai the hin akipat jana ka sei haitan zo le ki chai na ama testimony ken saying katin pathin het ki ti pa chu society a ding a zong man lutai ho bung de adinga mission field de adinga man lutai aji chu ama ho hi pathin missionary ai pathin na tong ho hi akitin tu ni hin hi talent tu simi vet ma hi le khan sa ding talent tu sei la yu wa khat sei na la yu tin ni khat ni le ei pe pa chun iman cha dan ei do dingai nasupung nam I pinalo ham ti account pi dingai ping tha ho zong pitera zong akizi in thutan nani awum phat le ati chu pathin in ko ho akipan dingai ati chu peter chun Corinthians thot khatna bungthum na hin sol cha Paul chun in kisa tabangin na sein abangin sana imanguvin abangin sung abangin thing hiti ho hi meya kitep dingai meya vet dingai atin tuni hin hiti ho hi kang le zong ama hin kho hi van gam thung thau dingai ping tha hi ji chun ama wang kipa man pathin ma anga sang lo dingai chu ji a chu hiti pa hiti talent hin kho ti ho opportunity phat pa ini ho hi di ta man dinga poi modan egel do sain tuni tha a khan sa ding pun sa ding tam sa ding hiti pa hi na hin kho hi I tikiti le multiply hi thei ding ham na hin kho hi I tikiti le pathinin na pi thip na ho pathinin na pi position ho hiti ho man phatacha man thei ding ham ti igel dingun ka dein athum na pakain mihim chapa hungkip ni le atin mathai bung som ni le ngama ama hungkip ni le thutan na lin ta umintin great white throne thutan na umintin zitlang veilanga mi pha ho chule mi pha lo ho tin kisei jing le thutan na ding ai atan na pa chu thil pi thua tan ding ai ti chu thil pi thua chu ji a give glow grow give katinumin pi ding thua tan ding ai aji chu tunai cha chun le khabu khat kasimin the 6 phases of Jesus ati chu pakai Yesu mai su iti ding ham chum gup akitin the 6 phases of Jesus the hungry phase of Jesus the thirsty phase of Jesus the stranger phase of Jesus malzin sun na ding nei lo
gina ding nailo Jesus. Ahilaw le the naked Jesus. Pun nailo pagka Jesus. Ahilaw le the sickly face of Jesus. Dammo a pagka Jesus. Zela pagka Jesus. Atin 6 phases of Jesus. I society even na hizong le. Hichim mi tam ta dingay. India even na zong le li tam ta dingay. So piho tunia hichi isay pat le. Nanay zo si zo in lang pen katina hilaway. Pakay jisun the rich young ruler ko machun nang nakha pen chu nahaus na ay. Nahaus na chu adi tain mangin na tina ay. Tunihain gamsung ipenahile panpiding niya na tamaman. Ama bang damozo si gabet ding tina hitsum laway. Zela zo si jong gabet ding tina hiloy. Patinin nang bol ding dol na pi beta. Mi vai cha bunelo ho gilkil ho patinin nang bol ding dol nang responsibility na pi beta. Tupet pe na betsanan Afghanistan na buhay ho ti ho. Ay le Africa gilkil ho. Ne ding nelo ho chu. Patinin ite ham kana. Nang achumbia na ho. Burden na piluwa hile. Ama ho zi achu itaw pi teyumin ama bang i-income cha ikosunga isu pi khat hasan gen thei thu ho chu patinin kami neu chakat I matahilo the least of my brothers atin my brethren ama ho chunga na bol chu ke chunga bol na hi atin tunila thil pa bol ti hi evangelical lain isebe hi vin pin tha na thua ya sei val ji wa chu thil pa bol lang hi ki ha sei ngam lo ai ama bang Christian di ta ho ping tha di ta ho chun thil pa bol te ding ai aji chu mathai bung sagi na bet wa hi le paka yesu chun thing pa hin aga pha ding ai a thing sia aga hoi ti the lo ai aga ven ati chu Christian life achun tuni tha anang zong thil pa bol ding a that do nai Ephesians bung ni chang som na for we are created for his workmanship ati chu ei ho hi ama thil bol ding ama totong bom ding a pathinin ei si ma a hi achungi be na hi le we are saved by grace atin thil bol je hi atin chang ku na ama wang chang som na chun thil pa bol ding a Krista a pathinin ama workshop atun nahin ko asi mahitai atis it's even a hile hungry Jesus chaga zo si vet zo pathinin vena ti chum poi burden na nei pa pa chu pathinin na pi ai poi mo tai tui pi ding ham pun sil pi ding ham asuma pai pi ding ham Christian masao hi ibena hi le athusim ibena hi le AD 300 chen ibena hi le thil kidang mama khatleni seyutin akichai na langin the black plague nalin ta ana umin khotam ta hin kholin tam ta hin athusim ibena hi le Christian why Christianity grow in the Roman Empire ti le khabuna si muwahi le azi pahi Christian hilawai ama bang aman point na sata azi in research abole aman as alin ta asay khathi nilha pung thumla le 3 o'clock bell le mi insunga ain ko hon
Adam mo na anay ta iti hepo pabutu window apa na pay doy. Azi chu heti plek chun mi inko thiding hi ji uchun. Apay do ho chu inko hon jong beta hi bin in sunga kot akikam khum jeu ai. Ni tha 3 o'clock vela hin Christian ho ahungwin ati so hiti akipay do ho chu alawin in khanahin anabawin Christian hon jong athi lovin Roman Empire in a handle thei mong lo a het thi lo ngai lut na kitipa thiding ho veta gazena thi kholo Christian ho chu Roman Empire in galesa sekol ham teicha ham hat na to mi na zovin ama bang Christian Empire chun ngai lut na he chun pathin gamakip ani ati su it's in the way that we love one another Krista iba na pa chu khat le khat ikangai lut na pa e sei zui ai hi ve ti trademark awmin tun jong trademark the heaven a trademark pa chu how they love one another ti pa chu a trademark ai ti chu pakai jesu tu ni la midang ho adinga phathei min ha sa hon ha sa gen thei hon phat chum na chan na dinga na hin po wa hi le pakai chun kapagama keigama ton sut him kim lo bet hilawa enter into the joy atiso kipa na chun galun in atiso or share my joy kakipa na chu changbo muti atin tunila DP na umahile I want to ask you to come aji chu income tax hi kei lusito ni be ham ama ho party bol na chun kagachi honin upa thiau zakhup hangzhou ama jong a retire tan chule loko mau jong a retire tan DP lo adinga utabanga vet hon hi beta ama ho ni anatowin kei CBC nei land issue holin pidinga room khanahin nasatain zulesa azugim jong a room langa hung na mai nang hon call ring an don hon heche hi DP hin jong nasata anatu ji chun ama thusim experience su se han lang hele kadein that's a life testimony ajechu that's the challenge that we are talking about how to live as a glowing Christian as a caregiving Christian ayilole as a growing in Christ hi na pa chu tunila ani sipi din kadein that testimony and how that led to some impact in yours to your colleagues pa mama income tax one tile ke kisa thimin tuna kahung ge nei adang dang ngom se da tam katin to speaker pan adi sa pe ne le ni khat jong chun se na tien direct in se jeng katin income tax 11 party is very common party chu jula sadim se da hin ai lakin 1983 84 dunga civil service exam kana bola ka promise khat chela pathin nakin service phata nei pele ju ke ti bang ka download one promise before I get into this Indian Revenue Service na chu khat